Say yamo kwa baby Nadom TV Badwam Jumadi eso yada asese na so jebre share health tips ochna nyame yadoma sa kan ye ho ne ento ye nkomo so peptic ulcer Mr. Ofre Dr. Dubuatin obejo so de yaka ho asem yi ene yare bia hawadwen ofre endpoint homeopathic clinic obejo so 0244867068 0244867068 na on the dog edi enkomo na kai national so say MJ Grand Hotel one more enya 14 years enti as part of 14th anniversary ayedi enti no yatete so 20% who free so from 1st to 31st December Mr. Bookie MJ Grand Hotel see here we easily gonna koda free yate so 20% free so ukoda ho so awu no ho da omaduane e de ankasa na apart from say medi omaduane danom ne ade no one more 14th anniversary ni de enti no ubetumi enjoy 20% discount wo de obeye wo ho bia no ubekọ ye poolside wo ho gym wo ho free obi man so na eba ye ba be found waba hotel be side wakọ ni nyina ka ye package no ho na fe wo maduane make akra hu say near man in the muani ade until from now to 31st December Mr. Unya baby anko ya call MJ Grand Hotel na koda ho kakra unza spend the time nyina ye no wo fie Mr. Osisem jankra no e kire ho ma grandma ne nani na one no nko ho na mo nsesem ya dafa akwa ache ensesem kakra we sa obeba wo so we renew bibia kama e mo ododie no eyefe mamu mankra ne nyemo so na nkura no before meba na wo so no ukunu ho one ne nchele kakra wo ya ne sa bibia be fine fa enye miniska kakra bi enhwa nyame ahwe so abedu ne wo sesem kakra enye hwe na nyame yadoma 14th ene na so ma start eno kura ye o ma ye no awie 14th to 15th December na omo ye 2-day pool party eno omo awie de ma kan nyina che bia wo penchemu bia fra 0540 274 463 0540 274 463 and 0573 338 067 na one MJ Grand Hotel edi enkomo oka MJ Grand Hotel o se God first and na menu aba papa bia oba so no Nadom Herbal Center eno free awabe ono wa hye ne bronya na seda dada ye see December no mu an o se afia kwa besan no ho ti o so odida no mu ahu se oba fefe ye mu akwa abai na bibia aboko me ame dog nso no ho ye pa fa che me ka che dog se me pana cho nya me na me po ya me na wo ho enka kenya bad ye be ne other activities bi ni adenti fa che me e be sai check ade wo sha me di ge wa no de e be sai check ha wa me di anti dog fa che me nya me ade cha ade sa de bia me hu bia na ho fa ne ye mo nyame adom na wo ban so dia na brighten more wadaroma ye hwenu ahodo Nadom Herbal ewo ano pay me din check ese efi Nadom Herbal Center ebo bibia o hweye na no pay Nadom Herbal Center ye produce na fa X-Vein mixture na fa X-Vein capsules and afi so na fa Lady Clean ano pay e be sha se e de fi na fa Lady Clean na fa Lady Clean maka wasa maka kanu eye 100% natural feminine hygiene wash mini aba ohu aduro na ewo fom kama na sawa ehye ho na so nsenkyereni ene anwanwadwuma aduro no ehye no eburu nipa dwen ene yenti ase so na no me ko akantamanto koto 1 or 2 bidu na mo boje me so na Lady Clean asem be nkure ni tese obi aja tum se ye wo ye oba na se wo hwem nya no hey infections aja himfi ho no maboso obi wo ho a obeka sister bina me treat ya enko just why do be bia enko most of the time no e to do mo te aduro we no makosa hwe or started treatment na on twen ya no na we jai ohunya hu so se di ase oho ekeka no e ko enka no so ko fon pe na we jai and so herbal no ehia adaje ejibre e wo so wonyi ho adaje na onwa to some time do en fa say 1 month fast start to process no so when ekeka wo sense one abegu wo sen kana ba ho ebe yi sa how you dey for so bu on must start treatment no we say oh say de
wasensi ndada mu no na wagya edo no nti mesro menye ne sa yendo beto a nya ho adagye ene abotre ne fanom na yi ha no na mfi ho no ansa na anasa wo se doctor ka che wo se oh sisi ade be wadru no wo se wugya na wagya na de bia ti complain so ena manom a enko me treat a enko no mesro wo start treatment na nya ho abotre na enom acha 1 month de ebe ha no na efi ho no e de ama wo yo ba na wo hwe me no pay infections aja himfe oboso ahimfe ho no kekao dom ka no say scratching wi no oba be set to me de nsa ehye ho ti no ho no maye ko wetie bi na okodwo nso no ho na abeto kakanka adenti na wo say ba no sa abra Nadom Herbal Center ekofa edron waso we eda ba edwama so say mammo ngina mo fensiesia ahimfe ho menwa ba ma tetena ho emma how ne enchiwachiwa mba ahimfe ho de bi obi apade eye chairman bana so hono mu nkoyi obekọ no bi wa no kasa ne maami bia na so obi otekura na eye no nunyaba enye sanete hit and run no mo ye ne sa no obema bia ni ho be hit and run obana so ekoyi obetena ho obana sa himfi okoyi a enye obi kura na beka onom no otata no front na abanti adan utumi sa say na ba iwe adan wa ya abanti edura na onye na duru himfi okoyi bibi koyi ma chairman on says abanti di na chi otetia no otoka ma no yesi bastel na ubisa on na nipe de no chen wa himfi ho sese ho ye ori ase timpa cho o bobody no hu ka no Christmas mi so beto nwia kese ahye mpa bo akwamba ne be hye setie ni ene enkofa your list pa agbo obekọ club enka ase enka ase nji wani wo ji wani no make sure say ahimfi ho no se de ekoyi otu nkwa kese asra no wo to makeup nyoma kese to wig kese space na tintim se na tintim yen what you say wo bob hu na ndwan ho kara na wo siesa ahimfi ho mo so the tire na erefi ho mo se nku akese na oto wig akese na oto na no refi sa ahimfi ho so siesi ho body ni be attracting ni pana manaba be attract be manaba but oba na sa ahimfi onkoya obeja akwakọ sa na pen nya sure so pen sa Mr. Obo hu modin bia sa wo body ni hu ka no na wo ba ahimfi ho so ka na Christmas we so yatete yendro no so enka na atọ 50 Ghana so kwa 30 atete to say we patcho kope bito complaints ni do so me man dey complain ne ba e man no so dey ba na ne chairman ko hia no say ade no ke say na te ohun enkoyie bra fa bedan ye na yenyi sa hari na efi ho no mo fama to your body a wo hia we na fa lady clean esha sawe mkama esha na we mkama kama asawa nso de esha hu na asawa no esa betuma san ko to bi asawa de ne bo nya den ntu be hwe kakra egu asawa no say nete wo hwe 100% natural yankasa ye haban ene ye dubra na dia ya doctor fe kukudam ene ejina fidie ho de haban no aye droi kama very neat we go to match your back pocket we can do kwa Christmas you kwa fashion bag nim na fako siesie ho na kwaju 2 point man tina me ma ni ntwu de ma o ka anya o ka nwa efe ati ase bagibi na efe siesie ahimfi ho ebi awo anasa abrabo mu semti no ahimfi ho no abia mo ho no ma ebisi basa akoma to yam edro we ebedi wasem e de ama obetwe kakra egu asawa nim na de ahwa ahimfi ho 10 minutes later na yi ukodware ayi ne hohoro obetuma ye warm water na de nchen abo ne kakra na de egu na de ahohoro ho nwa ba obesanso esi dade mo bo ho wuwie na mahimfi ho no mabie koma to yam ma wosanka na fa lady clean ebe mo ho no machi ayasa akura mo no bari ase we person mechanic say one shout when I lie no sa pepepe nti na fa lady clean dia ebe siesie mo ma ye no ebe siesie ho no kama na wasanso esu dade say nsuo na egu obu nsewia na eja wen kambone ahimfi ho no kekawa bo moden say won sa ebe ka na fa lady clean nafa lady clean be hwaboa eyisa ha oni na edifi ho no mo edi ama oyo oba ohia kombo miensa we nafa lady clean nafa X-vein mixture ene ne capsules impempi no se bibi hya ase se dan ho di ewo ni pedua ne ni aka na hye no so se ewo mogene mu enti ewo se utu ase enti no wi se ti we no na wonom nafa X-vein mixture ene ne capsules no be nom na de wo ntim na because nsuo na egu ne carbon no enye ahimfi okeke na wo mogene mu enti se wonom na de wo system nim na flash ni na ebesene ekọ wo treat ho na se wo partner bo modern se wo treat wo partner so infection no bia nsuo na egu no candidiasis na aba no wo partner definitely ya bibia akoso no so enya bi ntu treat ho abo modern
say o partner so e be treat ne die me pa cho ye be ma so betumi anum nafa X-Vein mixture ne capsules no ama no ayeye odwon so ntentem odwon so na apai mienu ba kona mana ba kona man ko standard me asen ko ka so be wontafo yare enko kakran fa ntu hu bo modern se won sabe ka nafa X-Vein mixture ne capsules bi e be hwa aboa sa hawo ne fi hono mo e de ama odwon so na nsu fita bi anase moja e de kire eba obi wo koso kwadwo so be chimachimachim say de na dwo so ne bai dwo so ne ba e ba kitu e bi no san so ti yawo adanti na wo se ba ne sa bo modern se won sabe ka nafa X-Vein mixture and in the capsules 2025 and fire infection and some found 2025 and then 2024 bo modern se won sabe ka nafa X-Vein mixture and in the capsules e be hwa aboa e sa hawo na e de fi hono mo e de ama na Nadom Herbal Center nya infection kwa ne treat e bia wo no ma ubema na fon ayeketekete oju ho enje na me say infection no set na so che tumu abema na fon de mo say enso begu ubema na no na afeni epia hyem na asate yeketekete okwa so to maka so mbe show rubber bo modern say won sabe kanafa X-Vein mixture na capsules na be shaboa e sa ha ni na efi hono mo e de amount your number no 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 remaining team member house when interested Nadom Herbal Center will buy into me and more send your how ni tie bia no fa bedan ye na ye bete ne te e de amoyendo no so anya na herbal shop pharmacy shop bia be ko bia no obenya bi ato penchichemu mo anaso pe bibia kire wadwen so bia no frame na ye mo 053 11 56 556 053 11 56 556 apomodempa emo asetena pa ntime do antena ha o mayare enji nipadua no emo so Nadom Herbal Center esi ndu papa ewokro yeda se papa Nadom Herbal Center na yete won kano mame fa birthday yi enfema ya busuan na ene eye owura nana Kofi Benfo Dakwa Kodak Adanse boy or London nana Kofi Benfo Dakwa ene ne birthday ochiamia mo akodakwa ne brother Penny eno no nti happy birthday enko ema nana Kofi Benfo Dakwa Eradin show Eradin yo kese kusise obeye kese pa na me hwe ni mo sanke de nana Kofi picture no ebeto ho ama no na je busia wachire ne benche enso ehunu no nana Kofi Benfo Dakwa oka dance boy bia ebehu no London Eradin nkoso ante na nimu nchiro onye okese oma osomfra dumu enko adumu happy birthday enko emma afi happy birthday enko ma Prophet Benjamin Opoku Adonai or Adonai Revival Ministry erade onshrow erade nye okese kuzi so be kese pa Prophet Benjamin Opoku Adonai erade onshrow na oma osomfra dumu enko adumu nti Prophet Benjamin Opoku na uhunu no erade nkoso amanwosa no ye kese emfa emma Isaac Osei ayene ne yadwuma o multimedia na wish Prophet Benjamin Opoku a happy birthday afei mamenko nana Kofi Benfo Dakwa nana Kofi Benfo Dakwa happy birthday adanse boy erade nshira erade nya okese erade nkoso ante na ni mo nchira mo ho ban nkwatentia ho odin wom ni erade asusu afa ho bia no no na mrem nnuanu mu nyina ochiamia mu akodakwa edi wani mu ene wo maame ne wo papa obi e wish a happy birthday erade nshira na onye okese pa happy birthday nkoma Adwoa Santewa Abigail erade nshira erade nya okese obapa sidie we erade mane mpawanum nshira pa osmosis ene wish a happy birthday ti wa wudu awude na bia erade nshira erade nya okese kusisi obeye kese pa mambo atma ya crowd fantido ode akosepe toaso omo ewo cafe banu anti yanko mambo atma wanti menka bia ma mididi afia amankwa tama